Pemirsa Majeng Krama Bali, kulkul nenten wantah piranti melakar saking taru. Suaran kulkul medue kewigunan sane utama, inggih punika cihna parikrama sosial turmaning spiritual. Menggala adat Banjar Panti Gede, Desa Pemucutan Kaje, Denpasar Utara, ketut antara mausang, pinaka cina parikrama sosial, suaran kulkul, dados komando utama, antuk petadunan, parum adat, miwah, wenten baye, lianan punika suaran kulkul, anggen piranti mabebawasan pantaraning krama miwah Banjar, Puri, Turpura, ketut antara ngulengang, indik kewentanan piranti kayu sanika anggen, kuruna kayu, mepeketan sarang keruna kayun sane meteges pengarsan, suaran kulkul, pinaka genah nyikiang krama Banjar antuk nyikiang pikayunan sejeroning mangge tetujon sane luwe. Kayu ngeneng kayun dan dapun kukul mesora artinya kita menyatukan kayun nika keinginan ke mangdaraga sudah tidak mesikian ring babanyaran ring puri nah pije kendan tadi nika kendan untuk menyatukan menedunkan warga, menyatukan warga sareng sami menyatukan keinginan mangdaraga rumakat ring babanyaran kukul itu mawinan sampun rusak, kulkul ring Banjar Panti Gede sampun kebecikang, upacaranyane kedulurin antuk mendak kulkul ring Puri Agung Jerukute Denpasar, anutin awik-awik, Banjar Panti Gede, pinaka pengarep Puri Agung Jerukute, raris kulkul punika kaambil langsung saking wawidangan Puri. I Gusti Ngurah Bagus Manuraditya, pelaksana kewilayahan Panti Gede sepisanan Angga Puri Agung Jerukute, mausang yening parikrama puniki cina antuk ngajiang kepuruan, kulkul antuk lantang kali 3 meter hasil reriptan pengrajin saking batu bulan punika, kebakte antuk keiring tradisi mepet, kramane memargi ngelintangin Jalan Sutomo, Jalan Wahidin, kantos Jalan Gambuh, ngiringan kulkul anyar nuju Bali Banjar. Untuk hari ini merupakan prosesi mendak kulkul di Puri Agung Jerukute. Nah, yang selanjutnya nanti akan diarak atau dibawa oleh warga ke Banjar Panti Gede. Yang selanjutnya akan dinaikkan ke balai kukul yang sudah tersedia di Banjar Panti Gede. Ya, perlu diketahui. Nah, sekarang saya berbicara sedikit mengenai sejarah. Kenapa Banjar Panti Gede itu bisa mendak kulkul ke Puri? Berdasarkan awik-awik yang ada di Banjar Panti Gede, Banjar Panti Gede merupakan Banjar pengarep dari Puri Agung Jerukute. Ringgala pegentosan kulkul inucap, kaptiang nenten wantah anyar ring kawentenanyane, sakewantan sida sayan nguruma ketang prekanti pantaraning krama, mangdane sayan raket sajeroning ngemong amongan krama galah pungkuran. Ekayana, Bali TV.